Rethiria umwega wa Meru TV nkomba kuthrangi kugwata ugeni okairi kiri egechunchi kia biere kigie urimi bwa makuyu nimije komba kuthro kithomo manto kathomba jaraja komba kuthro agitwika utethio ndeni ya mutorerejo wako. Karibu sana. Ina Karonda na mutaramu wetu aritwira no mwenka yomba kuthro egitwa na niki Mr. Muri ukirito niki Karonda ko gatumba kubura rojine samaki ninjaka muno zile tena Karonda lakini kama mtu jontwe mtu samaki yeje kinyeke ile anione na gesionde ikarewa aya kwa samaki ikai kwa mfano na nguku urawije kinyango kwa mwaka ya kuona ndamu ngikura nguku eu ni samaki ikage Karonda korewa ni wingi na reja gwokiona teke reja wanaona siri engana wano tegete wasoro metedio kaga ugawa kerewa. This is very interesting. Na kwevoke ba samaki hivi samaki kage ampara kidogo ne meraje samaki mwenza kumeria merio no mtu tuna samaki da tuikweta emeretie tilapia emeretie tilapia ekaraga amekaba ko ekara kumeruka na temenya utaika iga kuchujeni melania na medwa kwa une tobamudijera tu samaki kage ampara nireja na kono odinje oga kwadi uje una mtu tuitanero samaki ngokwaiga tu tereja wa meu kinya samaki toewete kebo uke mioragere ukage ogwa okay samaki mwe ile anjaga inde ni atari mono tiga ya Indonesia the African catfish era maisioro ni jana kurukia samaki sio ero gekera ngidie mwe kya jabu kama kana zaki magana bwaji jamare chere jana chongo na yo amita njoka ukubwa lakini nao wekere tangiri eregera magana bwaja kwao kujua mwanya jua Indonesia catfish na African catfish na ndio nenda kuombera Mr. Muruki iwe rariwa na mwenka yume na ejera mtu ameingira kume mtu ameingira mimi hebu kuiwe kiningana samaki yote akakonya ni zaidi au kunina na de ikage na kuitifanya ukitabu ndio yatokea itagamigo na ede samaki ngere akuye ikamuta yere akuye na ndio turuta na mono temuta na mono tunande no kuona keriu ni mwemu owi temuta na retio no to kaigere ya kumatoka eko kaimakia ikage ya kumatoka kinyo kinya ken kuwa ifigwa okay orenda ombera ontu ko bagira kristo ko ne na ndio watu tauri wote yaro eku kama hapo mtana no chichide na ile matokere na ndio watu tauri roji na ndio kama mtu odide yate kenda oba kudro kimita roji no ngere uko megwata ade na kanet kana gwata nako ndakonya ko ikontara ko ngaiteu eda mikie ko fodi nente mikie orero ere na nei awa kidogo mpaka kunyani ande uko wenyako mpaka kore asante sana mreverio mwego wa Meru TV ingwetike kinya wogo komba kodro kiona samaki hizi na ndi gukwe na bo aba komeria mata ore ankomeria zako Odekuwa Mr. Muruki ariwe kwa kinyako genyo mpaka kare na Mr. Muruki otura eji taipiri kwa ya samaki Indonesia catfish Indonesia na mutaramu wetu Mr. Karia denge no bakudro ugitweresera apart from this Indonesia catfish kwena mibembe ingi ya samaki na kwena mibembe ingi ya samaki umba kudro ekibwira mono nteriji Aiboega mutikiria wetu wa Meru TV jau murimi uju abwira samaki iyi itawa Indonesian catfish mwanya wayo na African catfish samaki iyi bwambere rire kunene akwa nene aga itanitio mwe
mwe yuka ba yunga nene kunene kwayo. Lakini African catfish nitenda kunene akiongo nkuruki ya na mwiri. Na samaki ile Indonesian catfish te aggressive kana ite bitina mono ya African catfish. Wau kinya kuria no tuga catfish carnivorous. Itirija na yeji Indonesian itirija na jere ngi African catfish. Na ende ambuge kuria ne kwa bya kuria kungana kugutuma samaki ji irija na mono mbya kuria kuria ike kutha bitina protein gutosha. Miri chungi weke ni protein mono. Ko protein ke dwe ni mono ke biro kunenkera intoti samakire kunenera ile inge itendi kuria iu nini. Ikyo bwana Moses yabwira kagita kalea ekirite amona tilapia. Na nonto yejire muno moyo mwagi. Ne yo kaye karea tilapia media tilapia nonto rikunganira muno mono jwaya. Wo uni ukari na to icio ngaturithagia ndene Meru kwina samaki ingi twita tilapia. Tilapia ni samaki njega muno kinyongwa turithagia na ge tilapia kwina iratuga kana ndume cionde ciungene twita mixed sex, lakini ntukuchena arua tutonya teke urithi bora tugwita mono sexy aria tugwikira tilapia cia ndume yake igakura ukaruma kwendia. Kuma ge tilapia kwina samaki cietawa trout. Trout nacio ni samaki ira cienda mpie nyingi muno jairi yeji marimba na kimito. Samaki ucia trout no igwire muno tumwampio na kinya ndene saudimenti weta na ala kiangwa kwina group ire trout. Kwa ujoi mudemba jongo jwa samaki ura turithagia ndene ya Meru County. Kwa tuga twina type ya mudfish. Na mudfish togo ima itajaire African catfish na Indonesian catfish. Alafu twina tilapia. Tilapia twina mixed sex na monosex. Monosex ni ato kwa dola tilapia cia ndume tukarithia ci cia ndume yake. Mixed sex ni ale kulithania cia ndume na cia kamo igi cirana na kirinya kimo. Alafu twina samaki yetu twita trout iraenda mpie nyingi muno. Na ile thagwa na ala guthi na temperature less than 18 degrees centigrade. Hicho ndoga kwina group imwe ndene kiangwa saudimenti irithiti yucia trout. Samaki ngeto yani ira ingi tutacha maoa twita ornamental fish ya ngoro fish na inya choga chivira kinya chikinala motine ira tulia ya papa sere no tugwa maoa ile maoa kwa hicho ndemba samaki ira tukulithia Meru lesson. Kagita na kaka. Thank you very much. Mr. Karia, okurikia kuga gitumi kila samaki hivi ondre kudukiri jana yita ila kati ya mix it with this catfish. Kuyo nala aledere kiome kukirinya kirete tilapia. Nande kirinya kirete tilapia ale tamani fish ngiri mwe kirinya na kira. Nande ataitita tilapia kion. Nande tilapia ciali nini. Hii mandi fish ponene. Ciambiria kula tilapia nini. Wewe nande hapo na kari mono no irethaniriria mu iyo cyo bakura jana. Shungene. Lakini tukuga gatele ukaya kwetwa wewe tilapia uregetie. Na tilapia wewe kilitegecia naga. Ndo tumaira mandi fish kai. Tuga 10% kira wewe kilitegecia tilapia. Ikalingisha population ya tilapia. Yana tilapia kushomba konene abwega. No tu ikyoba population. Kwa tutumaira njude ku rege tilapia na inkai cha catfish. Kana catfish ni safi population ya tilapia. Mr. Kario turona Mr. Muriuki athithĩtie the rest ponds ira withirĩtwo gĩtwarithia mũno mũbango na igorĩmi ũrĩthi na maketha ndene ya Thĩrĩ FM. Yes. Na tuomba ku manage this rest pond. Wega kwa rest pond mwambere rest pond wĩrĩthĩria in a very small space. Wajaire then rest pond
ukombo control temperature cia uji aho kwina gita riria uketho ukiongaira ruji na leo uketho gita ruji na advantage yake rest point ne atina ne ruji no pirist no tinya yo kiritio tinya oxygen ite kompewa na riala ya kunjani oxygen aje ko ne ninde ko kinya kira kindu wow yo ne advantage yake arenge ke rest point hizi no to for protection no kuona kada kingiria usio na ndiko tege tikombo to ya kule at the same time yake the green and house no chwene ti material okay kile kwa kunekere guru no kunekere guru na sema tikia kwa tege tikomba ko tonyera chumba kule tena nyegi ta kugwata ukedo atuna scooping net kuna scooping net ya tumaira agakoni ukaluma tuko scoop samaki mara moja kinyore gweka uteko nindi antu baba ngira wala kiliene kila kidene bugo tonya na net tiene boka wati ya nayo eje no wati samaki yule gweka no ga tia kuche kwenda kana cha kulanga amen uteko nindi ndo thank you ni kinyanga sisi and how do you manage this pod to get for example jarojoro ndataka rojoro na rojoro iroterajo indoji china mwanya mono negi taringana Mr. Morio kindugite kiugwa iyo kaye gitaringana ugakumba kudwa ugichichingira rugino ukiko na rugo na mwanya samaki perema ore kunenea nibido kanga jeruji ikuti ya ijina ndo kuona site hivi ekareta mono yumediri no after 2 weeks tubikuda tu change jeruji no ore wikia no to yakufanya yantuku ya wana bafu tukataura ija kubebia ija kubabia na esto gaitaro ejo tuweka rude fresh na kila tukaja kaza tukaona jaru no kodoka mbele turugora tukaongea ule okuo rore tukarugora wakao kaorita ndiemwe ngo ina dene korofa kazi ndio kwa wakao ndiemwe aigere na utenda kwenda ndina na sia korokia au ndio makino kwa korore nina no kiwe ta korona sima to gondo na idio dio tigara na eroje do kadoka ukina uderu kinya yo kwa nyondo atonya ni sio kwa kasoro okay na torre Mr. Caria rukoro waru ingana ya the girls chikara makobri toriga tere mama migeroria na mubikiria weko mero TV team management ya fish pond wambere fish pond kuna ndera ustoke sakanera wikite sama ola nambe kedwe nene no samaki wikenda muru bingiru wa oxygen na antu ekenda muru wa oxygen ikiwa atoma after some few days or some few weeks ndio we create oxygen ndio iga atumira ndio no to mwambere peka ruyo ko dawe tonya rukimara ruyo to tonya rukimara kwa ruyo ngandre udaho ekire ruyo na rugorona na si atumira ruyo wathira no mwaka andire wambire kuona samaki negotwago ikunda na legoro ikienda gutwarwo rokushia in the atmosphere now no muri nambe nawe ajukaye taganya kongera ruji kirinyene ai agita itarwa ruwe ruwore duku dunye tengo secondly iyo bide kunekerwa ko iyo ni mwe tiane krovi kuwambi na bia wambi go samaki kado chokomba na bia ndiribija iyo bide no tudi dikumaira oxygen kola kuteba wale kwenda competition ya rugo kirinyene ni untuna samaki ni kwenda rugo fresh to oxygen na oxygen yo naombe kwenda kwa koriro bila vile kirinyene kuona nde rugo rukanyia na wanye samaki kyambile ichoba kwa mbele kwa na nde unio muri ni dhalale atente bukana age taka kinyete ora samaki kuendelea kenda amanyalelea china dhina elike rugo kana ndelea ekiorofla kingi ujine no trakigo tumia rugo kwa
kendo mba kondirini kana mba kubambirinya riu Right. yes Na nditu kejeri nyene ri. Is it possible for we na ro je ruita era no ntukeo kuona? iboega sana kekirinya kionde ya samaki no mwako do kwena ala roje mutonyera yontonande au tonyera hospital na kwena ala kubatudo kirinya gigitaira roje ndiguru ataka konene au aja imami konene kwena outlet kwena pipe kirinya ndiguru hau na ya kunekwa ile yako enda guita roje ka kunuraga akunora ate na inko ni chimamia na roje maybe ringi kunora akunora na roje kambeja ku to kambeja kuma oran lo kume kuda na achoka kitambeja naja ende by the way na samaki chieku na baba nitakairo malaika boma na mbere chiromana itemoro mwene Nataka kwa bisi ande kinamba na kwa uitwele tukemenya kwa kuna code namba 3 jayo namba 4 kijeje ile namba 1 kwa uone itwije no kwa namba 3 no kwenda kwa kumula akoye Mr. Murioki Mr. Karia pura no kuruka ukambia kudamba yake tumera sabuni ma kwa tumera sabuni kwa tumera sabuni wala katumana tumera raji yake na kwa kuone kabo samaki de borolande ko kinyana bone ni chiko dabia kugamba yantere akenande no chichio ngwalande no tubwa kuringa no okada fodi ne ndaru no to maloko ndaru kaja no kaumara no urati ke no ido kutaja kunani oka karoti dambi tiene atare bitumba kudura kiona ngare wa karoti dambi tiene to wa oxygeni wa jobira wedra kwetu mabaki kwetu tweku ikwiwe takioro na tujonde samaki ka mbere ya kuimba ukona samaki kwa ile tele wa mtu ikwela gekona lakini kuimba tukaboko ede mtu akwela gekona no mtu akwasi akwenda dele mbele matura tokana na bana tuina nguru no sinandi na ndio boko mtu akwasi akwa kuimba kwa moyo wangu wadambia na wewe kero fresh no kuombe kasita usieke ange ikabula. Okay, still I'm not contented Mr. Karia na story ya kubambia utonya tendeni. Ni onkondoria watonya na ambi utonya amandi buti. No utonya ukomba kumanage afya kubambia chieku na itakuwa ndo toroji rumire. Ale na rojo kaka ukitao diraluni Okay. rojo ukitao diraluni lakini na ndo tonya kutuwa kugatire liwi nene yu no tuishikurugania roji Chikubambia ndi. sikirugana gyo ndiposite ndi lokora rwende na hala na iro kumba kuweka na kirinya kitana computer class kiva kina kazi dentro shu Okay. na ino toka simu tukau roji ala uiteri iro tendi kumagara na speed ro na ino toka speed kana ndo ruli na hala ngome lokaba rukucha ya lokoro rugetonye na paipu roji ukaba lokoro kima Ibwega sana murithĩria umwega wa Meru TV tukomba kuthwa tukigwatanira kairi ntuko ya Jumatatu kiumia kijite ngureterete gicunci kia 3 kiegie urimi bwa makuyu.